Vi skulle søtja og høyra tvei lø, og det første til om heimbygdene til Alexe til Tvørøyre, My Hometown. In a small little town I was born, a place off the Norwegian shore. It makes me so happy to be where the mountains come down to the sea. It's always so peaceful, the people are good, and I know love will be around in my hometown. My parents worked hard every day, taught us the old-fashioned ways, and I knew that I'd never leave this beautiful place that's so free. The gentle winds blowing sing a beautiful song, and laughter and beauty will be found in my hometown. The gentle winds blowing sing a beautiful song, and I know love will be around in my hometown. Sing a beautiful song, and I know love will be around in my hometown. Så jag tycker inte att det var näkre ärsten i förrjun som något country-sanger. Vi är i höjra. Här har jag några gånger, men Jens Lisberg och Jakob Lindberg och alla det som tycker att alla norr känna. Och att det här är män som faktiskt jag hört sitta och ganska synja och annat ta. Så faktiskt om man lärt eisen att hemma. Det var en god tog. Sungo dit nekv her i Badnaheim tjatikon? Ja. Det var så läs att jag har haft en mamma som satt vid gitarren och spelade för jag, och nog var det 3 syskon och här sånt jag hon sang och lägger stämmor till först, och så det var sanger allt, och ja, det kan man säga. Och nog kom in till organisationen så det var hej faktiskt en sån fällesang. Det kan man säga. Har du en säljan tokka till countrysang? Ja. Alltså, och börja i hepant att för och var det trutcher som spelte nog samman då.
Det var en som Fimbjørn Poulsen som sang godt. Det var ikke sånn så noe det. Kanskje man kommer høre og til den seiten, man vet ikke. Og Per Beck. Og gjør det sin til bortstjord, sånn ikke sammen og spilte sammen, var rundt i muskostøven. Det var en deilig tog. Det var faktisk en country-tog ta. Men hvor så fær ein den her Assangen, den her country-western Assangen og i stemmena? Er det noe som du var vant til, eller du var at skapa det etter øron, at du var lytter? Jeg vet ikke hva man skal si. Jo, man kan si at her Per, han spilte nok Assanger av Charlie Bright og øron, altså countrymusiker, eller sangarna. Og jeg sier ikke om man smittet av tegna synder. Det har vel alltid vært så. Så er han alltid til ligger til ein. Altså, man finner seg plås. Det kan man si. Skal nekve venjing til fire blåa gåvor countrysangare? Ja, det skal nok venjing til. Altså, jeg vil si at fyrr ta helt i at jeg orskar noe bedre og klarer jeg bedre synsja enn i det. Jeg er faktisk vant for løyte nu i langa tog. Og føler lukka som at jeg som man sier, synsja atter ut. Ja. Det var ikke. Det som vi er mest kjenner til fire til andalian countrysang. Ja. Jeg kom til Trygg helt unger her tvørre, og i Salem tvørre. Og her har vi faktisk finnet en gåva barlast. Og countrysanger faktisk fettler vel inn i der man også har andalian sanga. Her synger man ofta, hvis det var lort etter countrysanger, så er det nok vi skapar versagera og mennesker og det vanliga, man sier også vanlige mennesker og anna. Og det er lukka som grundalei under countrysanger. Og det er til det som faktisk jeg vilde meg til Silian countrysanga og andalian tonleik og sang. We make time every morning before we start the day. Our precious time to share our feelings before we go our separate ways. Separate ways. But I start missing you so much. I have to call you up. There's not enough time in the day. When it comes to love, comes to love, I thank God for these moments in time when I can be with you again. I give thanks today you're mine for these little moments in time. Moments in time. We share dinner by candlelight.
candlelight. Then we drive down by the sea. We make the most of our